Kenya Power. Yes. Na Kanju ya muci wa Nairobi. Yes. Nayo Kanju umuthi auga nikuonia Kenya Power. Mutajua sisi ni nani? Yes. Tondu kambuni ya Kenya Power ri. Ndui niwe kiheaga Kanju thitima. Na Kenya. Na gutire thitima ya buri. Yes. Ndio. Riu kuratuika Kanju ya Nairobi. Yes. Niregete kuriha thire munene muno wa thitima. Yes. Kuri kambuni ya Kenya Power. Maratuika mena thire wa over 3 billion. Marada yo ni kambuni ya Kenya Power. Kare wa kuma hinde ya ngumba. Acia kare wa kuma hinde ya miarufia. Jangane wa nathani. Eta okahara. Nathani kahara. Tondu ti Joa Kech. Aja ti Joa Kech. Joa Kech ni wa thutha-ini. Ona ti kansura metagwo atia mustahiki Majiwa. Ona ti Majiwa. Ona ti Diki eta wa Weru. Diki wa Thika. Diki wa Thika. There was also wa Weru. Gweciria o mundu atiga kaguri gake ka biu. Carry forward. Karacoka riu kare kanene gaikirio kidero nake akiuga ke marenge riu Kenya Power arakinya handu nginya irarenga utungata wa thitima. Yes. Facility-ini cia Kanju. Tondu Kenya Power marakiuga na mandikira Kanju demand letters maticokagia. No, they are behaving like Kenyans oria tukoragwo. Maurirwo thimu matiroya. Mandikirwo marua matiracokia. Oria tuhuragirwo. Marakirengerwo thitima. Habari yako Masi? Masi ujambo? Na kupigia kutoka kampuni fulani ambayo uliweza kukopa pesa. Ati? Alo. Enda mahali kuna network. Siwezi kusonga mahali niko ofisi. Enda kwa dirisha. Ati gapi? Kwa kwani ilipanda hata nyinyi? Unajua hujakuwa ukilipa imekuwa ikipata malipo juu. Malipo gani? Nilichukua 6, sasa iko gapi? Saizi imefika 9,000. Ai, hata nyinyi ai. Ni muhetagia. Mnakosea hata nyinyi. Sasa mpandishie mtu na sile inchi tuko ndio mko. Kanju mwerera Kenya Power. Kwani mko na inchi yenu? Nyinyi wenyewe mnajua kumekauka. Sasa na nasikia mnapigia paka watu. Ndio mnitangaze. Kanju ugo na uwereka. Ndio nao Kanju akirengerwo thitima ri. Na umuthi rucine mamenya mutatujua. Maroka na rori igiri cihoire Kiara. O wabici-ini cia Kenya Power haria Stima Plaza. Muromo-ini. No, that is very rudimentary. No, it's very rudimentary for a civilized society. I mean, that is unacceptable. There is no degree of acceptability there is in there. No, that is very low. It's lackluster. No, the audio those you have to okoro ekara muine riu. No, actually afati kwa bona ke arugamirio rege. We view tondu riri. Mena thire wa thitima 3 billion. Na ni systematic thire riguo witaraga. Yes. Na nuona matihuthagira token acio ni abiru. Acio ni abiru. Na biru yao ni kuma mawabici, mathibitari, matawa ma guku street-ini. Search. No maekinyie B3. Actually B3 hari Kanju ri. Nino ni accumulation ya miaka 5-6 ni mauko accumulate. They are about. Makiwa nyene mugutumenya. Na ni mwarengera thitima. You will know we run the city. No uri Kenya Power iretio ne Kanju akakumana. You know Kenya Power wira wao ni kuheana utungata wa thitima. Na mogakina wakiriha tondu no ni mari supply urio mendagiria thitima eno mabatie nao kuriha. Riu nona Kanju riu ni regete kuriha ithatu. Marengerwo tungata makauga na inyu ni mukumenya tukumuitira Kiara office. Riu tungikiuga ithuothe ya Kenya twarengerwo turi twaraga Kiara ri. No, that is very rudimentary. No, Kanju mamekire uria wairie kire jamu. Ageita thumu kiwanja na geke mucemanio. Eta mumbi geta atia? Kiwanja kia mumbi. Okay, kabisa. Kiria kundu kuu ni twaita thumu. Matigika mucemanio. Matigibika. Aga Kanju gutire PhD.
Ungiona uguo mundu uria utongoragia is very emotional. Ugigika uguo niki chuali. Honestly. Kanju. Seriously. Bafatie maheo toke ni emwe. Nigetha ciathire maega atia makongerera maheo prepaid. Yes. Ti postpaid. Postpaid no ona nĩ momĩrĩirio ihinda iraihu mũno na tibia matari na ndũgatha 3 billion nĩ mbeca cingĩkiripo kambuni. No 3 billion is a lot of money. It's crazy money. Nĩ marĩhe thirĩ ona nĩ matũteng'eragia gũkũ na malicense. Kanju na nĩguo tahũmũkithagia hũri ya biacara gũkũ nĩ ũndũ wa malicense. Exactly. Na randirĩci rĩ wega view no thitima matirenda kũrĩha na nĩ ibanda na kĩ maũndũ mothe matũraga thoko na tũrithiti depend stima kwanja parking. Yes. Matikũheaga ndagĩka ona kwĩ mũndũ ũkoragwo nginya na kĩrampu yake. No thitima matirenda kũrĩha depend stima mũlipe stima na hiyo takataka muende muondoe mara moja. Igura tuko afisi cia Kenya Power utiraikanika ni munungo. Yes. Tondu anga ngureciria methire Kiara kiria kinungaga muno. Moria ni kia gukinunga uru piyo. No mwake uru gweciria moire marigiti kana ekomba. Ndeciria. Kiara ho na tifaici. Ni wairie thaire jamu thumu uria muhinyu. Hey, ya kabisa. Maki, mwana na tukwendete. Amoni area ekundu guku. That is the capital. No, in the event maremwo kurihari. Kanju makayagira umangikwa mani mathiri. No, but Kanju is the government. Yes, so they cannot tell the national government to help them. Makiheagwo mbeca o mwaka. Yes. Allocation ya kuma treasury. Yes. Na ndĩreciria Kanju ya Nairobi nĩo maheo mbeca iria nyingĩ. Magĩtwaraga ku. Almost 20 billion. Yes. Nĩ makirogotaga mbeca na gũtirĩ Kanju ĩrogotaga mbeca nyingĩ bũrũri ya Nairobi. Yes. Magĩcoka mauge matirĩ mbia atĩa. Koguo marogotaga mbeca makarĩa George. Ripeni stima. Na namenya ũrĩa wĩkuo rĩ. Akwarĩte mũria ikĩrio ũcio ũngĩ. Makiana mathiũrũrũkia mĩaka ĩno ĩrĩ ngoro ndehera. Yes. And you know in the event as you say, yes, ciekũrĩhwo rĩ. Yes. Kenya Power menye no nginya mamenye ũrĩa mekũrika thirĩ ũrĩkũ. Exactly. Uyu. Because they have suppliers to pay men Ketraco, Kengen, what have you. Yes. Rĩu tũmaũndũ ta tũu nĩtuo tũtũmaga waigue thitima nĩ yongererwo. Ĩkongererwo nĩgetha rĩrĩ. It has to be distributed. Tũrĩhagĩre Kanju thitima. Mulipe stima. Na tunalipa wewe depend stima. Nini nyinyi? Wana ithuĩ nĩtũrarĩha iyo. What are you? Tũkauga mũnyuo cai rũciũ. Mũtingĩconoka. Mũkundwo ndubia mũcoke mũthiĩ gũitĩra andũ Kiara. And it's a public road. It's even a health hazard. Yes. Whoever even decided to do that abatie gũkorwo agĩethwo thaa ici. No, Kanju he batie mwe andũ arĩa mekire ũguo rĩ. Menyerio. Ũmũthĩ nĩ mabatie kwenyera. Yes. No, that is mediocrity. Where in the law does it say mũitĩre andũ takataka? It's a public office. Headquarters cia kambuni iratungata bũrũri mũgima. Iyo nĩ gũtuĩka emotional. No, ũcio nĩ ũrimũ. Yes. Tatujua nyinyi. I have never seen that. Tatujua nyinyi. I have never. No yo, Kanju. Ayo. Na nĩguo mũrogotire mbia. Mũtihomokagia andũ. Rĩhai thitima. Na mekĩrwo toke niĩ mwene kwa ofici ya governor. Rĩko prepaid. Yes. Marĩhage in advance. Igambagĩre governor. Thaijanja na 42. Tũgĩcoka tũroka gwethana